କିଛି ଦିନ ତଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି କଷାର ଆଇଟମଟେ ବନେଇଥିଲେ। ତ ଆଜି ପୁରା ଗୋଟେ ଗରମ ଭାତ ସହ ଖାଇବା ପାଇଁ ପୁରା ପତଳା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି ମାଛ ଆଳୁ ବେସର ଝୋଳ କଲେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା? ବଢିଆ ହୁଅନ୍ତା ନା? ଲଞ୍ଚରେ ପୁରା ମଜା ଆସିଯାଆନ୍ତା। ତ ଆଜି ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି। ବାବା ତାକୁ ସଫା କରିଦେଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ଲୁଣ ଆଉ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଗୋଳିକି ସେପଟେ ଆଗ ସୋରିଷ, ଜିରା, ଲଙ୍କା, ଟମାଟୋ, ପିଆଜ ଆଉ ଅଦା ଆଉ ରସୁଣରେ ପାଣି ଦେଇକି ବେସରଟା ବନେଇଦେଲି। ଜଣେ ମତେ ସଜେଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ପିଆଜଟା କୋଡ଼ି ବେସରରେ ଆଡ୍ କଲେ ସେଟା ବହୁତ ସୁଆଦିଆ ଲାଗେ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ମୁଁ ଆଜି ସେମିତି ଟ୍ରାଏ କରିଛି। ତ ତାପରେ ତେଲରେ ଚିଙ୍ଗୁଡ଼ି सबको कड़ा करी भाजिबा सहित अल्प किछि आलू को भी भाजी देली। देन बस आउ किछि नाही, तेलरे टिके फुटण, हेंगु, हळदी गुंड आ लंका गुंड सहित बेसर बटाटा देकी स्वाद अनुसार लूण देई भजा आलू रे पानी पकेकी ताकू सिझेई देला परे चिंगुडी भजा को पकेई देकी रेडी करि देबा गरम भात सहित जम्मी गला भलिया पतळा चिंगुडी माछ आउ आलू रा बेसर। आपण माने बस मते कमेंट रे जणांतु चिंगुडी खाइले काहा काहार एलर्जी हुए, कारण चिंगुडी मते जेते पसंद हेले भी मो भाईर एई दोष पई हम घर को प्राय टाइम चिंगुडी आसी पारेनी। आ मु चिंगुडी खाइबारु बंचित